Sanibonani wengane zakwethu, angibelele phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Mfezeko Comedian News. Mina ke elami igama nguMfezeko Ntuthu Ngakhumalo bathi iLaspo namakomedi. Ngizophinde ngicela wengane zakwethu ke ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi wenze sure ukuthi uyasubscribe bese uyangilandela enkundleni zokuxhumana ku-Facebook @Mfezeko iLaspo namakomedi, TikTok @Mfezeko Media News, bese ukuthi Instagram @Mfezeko_162. Ngane zakwethu ke sokusuka ukuyikhuluma enkundleni zokuxhumana lapha nomlisa walapha neZimbabwe ethi ke ama-South Africa iwona zoqhatha aphele ngenxa yokuthi ke kunevideo asabalele enkundleni zokuxhumana la khona insizwa ehola imarch and march. Ubaba uphakela umthakathi wakandabandaba wale kwanongoma wafica abantu bemile ngenkathi iqhubeka imarch and march, waseke abangena ngenduku ke laphana ke lensizwa bese ikhuluma ngale video ukuthi yona eziyoqhatha ama-South African. Kuza ngemuva ukuthi ke kusabalula udaba lokusha kumuzi kaNgezwe Mchunu, naye futhi ongumholi wemarch and march oshe izolo lapha endaweni yaseMbumbulu, kungumuzi oseMbumbulu kwengane zakwethu ke kutholakala ukuthi ke ngabantu ubokufika okanye abantu abathunywe ngabantu bokufika noma abantu abalwisana nesenzo sokulwisana nabantu bokufika ibona abenze isenzo sokuthi bahambe boshisa umuzi kaMacingwane. Angeze ukwanda kakhulu ngane zakwethu, nathi lensizwa sengilibele negama layo ukuthi ubani, kodwa ke nansi video ichaza kabanzi mayelana ngalomkhokha. Mhlawumbe kuthini nokwakho ukuphawula awulale video bese ngitshela emva kwale video comment section ukuthi wena thini lwakho ngalolu daba. Ivideo lenzo lifakele yona la yiyo kanye ezogcina yenza ukuthi ama-South African aqedane wona wodwa du abalimazane bona bodwa. Kulezithombe sezigcwele enkundleni yokuxhumana ezikhomba ukuthi umuzi kaNgizwe Mchunu usushisiwe eMbumbulu khona le KZN. Le video le ngifake la iyisibonelo sokuthi abafowethu bazibangela izitha ngokuhamba bephonga ukuchaya abantu for no reason. Andilimboni uphakela umthakathi phonga ufika wasukela abantu abadweba ngemvubu. Khona phakathi songathothi abantu abachayayo ngama-South Africans because ngazange wababuza, zange abanika i-chance yokukhuluma, phonga ufika wabadumela wabadudula ngemvubu. Bafethu, lento leyi iza libangela izitha yokuphonga ukuchaya abantu. Serious off izolibangela izitha. Especially lizothola ukuthi liyocacina selixabane linalodwa lingama-South African. You need ukuthi like ligweme lento eliyenzayo. Uyamshaya umuntu namhlanje akuyeke because wena ule backup sebantwini, but uyabekwazi lapha azokubamba khona. And lento le liyenzayo lapho ngihamba lidweba abantu ngemvubu kanje lifaka impilo zama-families engcupheni. Ungakwenza wena ufuna ukubukwa ngoba ukukhamera, but ma usufesa ama-consequences akhona uyabuyiwana. So bafethu, mbona ngazathi uNgizwe Mchunu yizo izinye zezinto ezididonsela imanzi ngomsele lokho elikwenzayo lokho bafethu. You need ukuthi lizama ukuthi lizicontrol entweni eliyenzayo. You are right guys, mali protester abantu manje libachayelana because eqinisweni lo abantu abadwetshwe ngemvubu lapha uphakela umthakathi ngakade hedwa bengasoza abaqonda afika abadwebe ngemvubu. Ubachayile nje ngoba uyakwazi ukuthi umphakathi ule backup yomphakathi udinga nje ukuthi abantu bambone ukuthi yena unjani, but behind the scene mawusuwedwa abantu they will know, they will deal with you. Kungaba kuhle mabe ngaba foreigners, but uma ungahamba uchaso lese uchaya ama-South African, they will definitely come after you. Abasozi bakuncenga bazobuya. So bafethu asazi, but if you continue like this ngiyalitshela lizolimazana lizobulalana lodwa lingama-South Africans.